Želim da se zahvalim vama, poštovani gospodine predsjedniče i dragi prijatelju, na podršci koju pružate teritorijalnom integritetu Republike Srbije i posebno što znam da vodite računa o tome, o svakom gestu, o svemu što se na svakom mestu u svetu po tom pitanju događa. Takođe, želim da se zahvalim za podršku koju ste nam pružili u ne lakom trenutku i u Ujedinjenim nacijama, kada su donošene rezolucije protiv vitalnih interesa Republike Srbije, i da vam kažem da Ekvatorijalna Gvineja može da računa uvek na svaku vrstu pomoći i podrške od Republike Srbije. To je naša obaveza, to je naša dužnost, ali ne samo to. Mi delimo uverenje da suverene, nezavisne i slobodne zemlje same moraju da donose svoje odluke, odluke kojim kreiraju budućnost svojih zemalja.